Setang kendiat sengi ngelayo ban saki jingle kai ko Copa America jong snem arajar arposa. Hang ni ngin saki ki rangale kai bakan sai kum nakari Brazil, Argentina, Uruguay, bat Chile. Hagan ni lempung la job bonsen tang lai tli kiri kata ke Argentina, Uruguay, bat Brazil. Ke Argentina dai kiri ke deb job ado khatsan sen dak bapoi ado Arab kundai sen ka final. Ban syarem pat kat sausen ha final. Hakradan ke bar la poi ke Uruguay ro dep job kat san sen. Henry ke Uruguay ke dang poi Arpaway sen ha ke final. Ban job kat san sen ban syarem riu sen. Keri ke balai ke job bon sen ya Copa America de keri Brazil. Wal dep job Arpaway sen bat ngamut ong ke bala poi Arpaway sen ha ke final ban job kendai sen bat syarem kadway sen. Haka semoy baladeb la job dagari Argentina ia kani ke lempung bat ke Brazil ke job nadu snem arajar kat kendai hatu keladai ke pali ya ke Uruguay lane kedai ke pali ya ki wei kiri deb job tengkum ke Paraguay arsen Chile arsen ke Peru arsen bat ke Bolivia shisen di perlu ke bapai susu syakani ke lempung hakani ke lempung jong snem arajar arpusau dan country tuli kiri ki bayishi menta bat kiri ke bebat akradan kemengkong kebaar kini ya rum direct syaka kuota final. Di perlu kabangi pai syaki grup ladangi sedang naga grup A. Haka grup A ladon keri Argentina, Peru, Chile, bat Kanada. Barok South li kiri nginam la ban ong kidai ki baklain dan ki batelot rei. Ngindang ong baka Argentina kadang don bahaga chance ban ya rum syaka kuota final. Lada kaya lek kai kum hakini ki samoy baladep dak bejob ya ke Copa America house name arajar arpaway job sendan ya ke FIFA World Cup house name arajar arpawar di keri Argentina kadang jingkermen bah hendrai ladangi pai siki artili kiri kuldap job teng ke Peru bat ke Chile dai kuldap job ya ke Copa America house name arajar katsan arajar kanriu kadba ke Peru kadai ke bala dep job nadu kisnem ke bala kam slam Haba pai pat syaka grup B kadon ke Mexico, Ecuador, Venezuela, bat Jamaica. Kini kiriro ngila banong para bayar rongkan porhi. Regi jingle kai kinong ki bi itenat pa ke grup B ro namar kenam don ke tim ke betelat bat kenam don ke tim ke baklain bo. Haba pai pat syaka grup C ladon ke USA ke badai ke host yang ni ke lempung ke Uruguay bat ke Panama kumjoro ke Bolivia. Di kini ki grup hang ne pan ngilap nong lada ke Uruguay bat ke USA ki lek kai pa kum ki samoy baladep ke jing lek kai kan long ke be kai apa deng ke Uruguay bat ke USA Henry ya ke Panama bat Bolivia ngenam la banong hatu kini rung ni em syakarau ke bapra di perla ke bapai syaka grup di ro kolai ke grup ke be itnat kum ke grup E hi ke Brazil la droy ka bat ke Colombia Paraguay bat Costa Rica keri Colombia bat ke Costa Rica ke kiri baju elek kai pa ki jing elek kai baladep Henry ke Colombia ke klem doyo rung syaka FIFA World Cup ke benang syudam te perlu kumba pilih i ke grup E bat ke grup D ke dai ke grup ke ba itnat bahaban pet ke grup E ke dan ke Argentina atau kan pendrem ni em ya keri Peru Chile bat Kanada kum mangila pai ke jing ni rung syaka FIFA World Cup dai i ba ke Kanada ke bat haklei do ke me ya ken point Henry andak la ya rung pasca ke FIFA World Cup ke klem la ban yelek kai ba. Haba page ke grup badan keri Brazil ro ke jingdan kiri baklain bor. Kum ke Colombia, Paraguay bat Costa Rica. Kan long ke jinglek kai ke bi itnat bat ke bi itnat ba ban page dai kini ki artili ke grup A bat ke grup B. Ngenam la ban ong ke keri ban do bat ke keri ban yo rung syakarau ke bapra. Tisa aki komen jang pi yano pin kersan hakani ke samoy ke bamenta hatu keladai ke pali ya Neymar ubampat job ya ke Copa America lane kan dai ke pali ke baar ya Lionel Messi lane kan lech ya Luis Suarez hashwa ba un syang tait no begini kita ki kana ke balengkot jang ke Copa America mentau snam ngin saya kendo pada ke video kublai shibona